Na Bežanijskoj kosi u blizini osnovne škole Vladislav Plekić nalazi se omiljeni dečiji park. Upravo taj park postoje alat za plasiranje još jedne laži NATO medija, N1, Nove S i Danas, koji su plasirali izmišljenu vest o rušenju parka i izgradnji parkinga. Dobar dan, moje ime je Tatjana. U ovom kraju živim 25 godina. Nedavno su se u medijima pojavile informacije da će se u parkiću koji se nalazi iza mene, tačnije preko puta osnovne škole Borislav Pekić, biti izgrađen parking. Ova vest je itekako uznemirila stanovnike Bežanijske kose i mene. I jako mi je drago što mogu reći da je u pitanju dezinformacija, a još mi je draže što će se na ovom mestu još dugo čuti dečija graja. Zlu krv koju širite i narod koji ste bespotrebno uznemirili dokaz je samo da čak udarate i na najmlađe, na decu koja nemaju moć odbrane, ali imaju emocije. Razmišljate li iole o svojim glavama ili su vam u istin samo prljav novac i politički poeni?